ting mi e hoor misrevi na de COVID beti. So fasi mi e gimi pching wan bung exemple. If mi pching e sor marki fu frikoutu, me hore na oso. So srevi e fu trasuma ina oso ap frikoutu, no so COVID, mi pching mustang na oso. No me was mi an moro furu lesi, srevi 20 seconden langa, nanga watra nanga sopo. If watra no de, me ko broiki wan chiso anu sopi. Dis e keer alle de virus tap mi anu. Mi ap mi egi mofo no so tapu. Noiti you mag kenki you mofo no so tapu nanga difu wan trasma. Temi e go na toilet, me wakti saf safri. No, wang piking nomo mande ina presi fu den toilet nanga wasbaki. Mi alateng e krimi anu nanga anu sopi before mi e go ini a bus, before me go tapu a skoro jari en me was mi anu nanga watra nanga sopo ala lazy temik moto fu toilet. Efu te undoro na vi oso bakaskoro, e vasi vi anu wante en pur krosi pot fu wasi. O ala de moro kring nanga moro veilig. Moana,